buba gerani mutun awo tatırlay şitun sini buba gerani imam ini mutang şitun sini buba gerani mutun awo tatırlay şitun sini buba gerani imam ini mutang şitun Sing belai tong hatok, sini edisi hapang, sini gerda tripolen no edisi council bill pass kaita, awan bagi sini o area ni ampura, pagala kisi sungok tongo, singor ni joto sini samarthok rok, hotat kure sing khobor marmani, borok bangli yaban, yakateo bangla tongmani, tau phano, singor lai 70-80 jona borok job, sini Maharajana hambai dinani, tai sini edisi nok phangno hambai jangan bagai singor pal khai momsogai chadi chok ini orwo sing putung laja norok moreli khaiman jaga boron hoite boro himlai kanok ngai ampura bazar থেকে ayang hospital ngai o hospital থেকে tini yang eko PW bisa thimai sentang ma ampura school bus kango berajak ngai apnin bung kisa ani bung khai noren berda borma medianok pai hamlai tei tini je edisi hapango je audition je bill pass ngani je ganta tibelan je tuye je bill pass ngano chung tini chino ampram chayo joto taku buku chini chhatra jubok chini employee rok chini NGO rok joto chini ora byawsa rok joto milewe tini chung edisi hapangno chung joto no hambajong no bagi tini mo tini chung mombadi ti yongkholeka te chini Maharaja Prodor Kishunno bo chung একবারে পাইফেয়া হামবাই তে চে আর চিনি এডিসি হাপাংনি ইএম সিএম যত চিনি সার সংনো এমবিসি তো সার সংনো जों যত্রনো जों চিনি আমপ্রাম চেনিঙ্গে যত্রনো जों বাवनो हामबाया परते बुबाग्रानो तो जों बनो हामबाया तो जों याफाना माने पाइफेया जों याफारपनो जों जोंनि चिन बोखानो सान्तिरि मेयासके जों टंटका जे चिनि एडिसि हापां जे अधिवेशन जे बिल पास खेमनि आमनो जों बेलाय no पाइफेया ते जों खाखायो चिनि ताबो त्रिपुरा सरकार बो जे बिल न पास खायनि हिनै जों आबन बागै टप खालामनो जों जाहाथे चिनो बिल न पास होतो हामबाय तेबो सानान बुसुंगो चिनि ओ एडिसि हापांगो गोबांमा बसरमबै तै कुमनि गोबांमा बदल रक तंगै थांका बर ओ हानि बागै जाति बागै हिनै कुनु समयो अबाहायकाय दाबि दावारक सानै पास रक खायाको आउन बागै जों विशेष करा चिनि महाराजा न जों बेलाय का हामबाय मारिवो तै चिनि एडिसि हापांनो जों बेलाय हामबायरिवो बुवाग्राके जों तिनि अर जत तंथगै तिनि सालसा ताबुकले चिनि एडिसि हापां जेहेतु काउन्सिल दिनै चिनि गेटा ट्रिपुलेन बिल पास फाइदिका जों आबनो दाबि नायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट बो अति सत्तर चिनमो गेटा ट्रिपुलेन दाबि बिल पास मा खायनाय आबनो दिल्ली गभर्नमेन्ट बो चिनमो एडिसि नि जे गेटा ट्रिपुलेन जों सानमानो दादि जाय दिखाय चिनि एडिसि बो चालु खायनाय बगै जत चिनि त्रिपुरा हापांनि जत मिलुयै जों अबन बागै तेवा आन्दोलन कतर खायलायनाय ते लुकरना आंगबनो कुसाना बुसंगो जत ताखुक सं नक तिनि जे एडिसि हापांगो त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि दल क्षमता फायै नाइदिनार कयदिन खा एक मास निकिसा लाइद्रपसिको ओ जरावनो तिनि एडिसि हापां चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि एडिसिओ विलेज गेटलन एडिसि काउन्सिल बिल पास खालायका आबन बागैनो जों बेलायके हामबाय मारिवो त्रिपुरा दफारनो बा त्रिपुरा हापांनि जत ताखुकनो नरकबो तिनि ओ दे गेटा ट्रिपुलेन तियै जत बीजेपी आईपीएफटी सीपीएम कांग्रेस यावै जत चिनि त्रिपुरा मथनो समर्थन खायै चिनमो गेटा ट्रिपुलेन तेबो दाबि करा खाय जों दादि दादिखे एडिसि हापांगो चालु खाय मानन बगै जत ताखुक जनो कब